Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Entah bidalang ne buat marang ba. Bersita ni pagi duk mat lebih. Entah ni duk mat lebih biju. Kayak aku pernah nak filma kayak jing sengau ba. Film jung marang ba madiang. Jom hitlah. Congratulations, marang ba. Hoy, hari ni ki kendiat singi ngam sumio banwan naman ngadon Sagarohil. Saya kamun sim tapi lah dik ba ngan yo ban koi. Kamtam kumu no yalam je kinong sina film. Kadai yang ban sim di jikit kli bangan wan ban ai sim. Ka jing wan tu jing pai ba kadai kelasi hari kasi blai balada. Kadai ai ke ba ni kum kinong sina film kmi nanti. Kadai ke ba kum ki artis ni kmi nanti. Kadai ke ba kum bangi baro kipala tresitam masnai film kabangi kmi nanti. Let's say wat umarang baru kmi nanti ya kata simula mudur bahadu katu keniwan. Dan rai kadai gani kabangi kum kino ilam juga seng ni jukran nakapor syakapor. Sya South India ngin itu ifi. Sisen balami kini ki film trairi. Kajingnya tu je ki pai ba kampalat pani ka film jung marang ba. Dekan ni ka thau syai ka thau nak kata bangin tiu ya ki lagi jom. Bangin kintiu ya kasap kapong ka bakum ki nong sina film ni dan kabakuan pa ya film jung marang dan kasap support ya kasap gajing. Hajika bikin keren ben ni kan ni. Menta kasngi ngat kwa ban thai ni kubor segajai menreu. Wat nom keren ben syu aba pion pa film. Yaro yaki appreciate them. How do you appreciate? Tak ba pilih pa yaki senama hall. Bat ke jing mentoy kalong ni ba hayeng kasam kalong ni ki bayi don jing dai ai bat kum ta ter ladaka ladang yo shisha di support ka bakum ka ni ngit scam ba kawai kasni aktor sayo duna ya kasan lak basip kolak nan taban aku ka film dan rai lada don nang wan pe tang ka bai sinaru kami shano kan kiu kan industry dengan kemen shisha bang yo ka jing shan bang ngit scam ka film industry ka kasih film industry kan sanang kiu nang ni sepat di ban ai jing ka shan film kasih kata ka ba mamut bang Awan aku film marang ba. hai Aduh na blok lot kali po biro. Dia kani ke kubur kelampoi ru si kita tong skor wat jung kabinet minister ru. Menin kasngi dang dot ka meeting ha bang iyo ban pelaj ya kani ka trailer jung ba hilar ke teng ka ahor antur nak leng junga ngalai ke jingkran minister ula berap yang ke bangangala keren ban ong ko i biju ong na ba uwan kapsnyu arta to lai udamut bagran ke jingya ki lese namar mo menta ke jingya ki sinesta indrai dalin pade ulap ban bade ke jingwan kersyani film kasi ban ma uru ong na pau biju sukmen ban nak leng jumu ong ba insa ya keren ke jingdon kam ki bangi kum kinong selafing ngidon kam lada fikli yang ati jingdon kam kinong sinaflim ka jingdon kam kadai pe tik tang ya ki jaka pani ke senama hol Umarang ba nang dia ulap ka collection kalaban poison pula dari hapla tang arkolak tamu dia haban siu show try biju first week 10%, second week 50%, but third week 60%. Nai arkolak katakan long revenue nam ta setiap dengan kuat pai kubar but please government kindly consider setting up establish construct cinema hall across the district headquarter in the state nang ba ni kisam lang ni TV ladang idon cinema hall kani ka film marang ba ladak pun i sport league cinema hall nget jenga kanom duna ya ka arkrur katanya siong minimum dari kelaban koi lai sau krur kani ka larger picture ka bangi kum ka kelhun kum ka film industry ni pa bagenang kiu nang nechman bat kum bangalong apa kiwan Christian dei tamu producer dan director rai entire team jong ka kelhun ni kini ya ke jiman pai